Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina nje ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje uyokhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba esilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje sewungakwazi ukuthi ungisize ngako laphana ucindezele ibhathini subscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona namhlanje uZuma laphana-ke useveze-ke okushaqisayo-ke laphana nge-IEC njengoba sonke-ke sazi namhlanje ube ecaleni laphana yophikisana nesinqumo se-IEC sokuthi ngeke asakwazi ukuba upresidenti-ke laphana-ke. Seseliphelile-ke icala-ke laphana kuZuma wahamba-ke waya kubalandeli-ke be-MK laphana-ke futhi waba-addressa-ke laphana-ke wabe sethi-ke i-IEC ayiphume ey'ndabeni-ke zepolitiki ibheke ey'ndabeni zayo zokubala amavoti-ke. Kodwa ngifuna ukuthi wezwa ngami-ke udlalela ikliphu kaZuma-ke ezisholo yena-ke lokhu kwenza sicela kuwe laphana ukuthi masuzwile-ke le kliphu-ke ungene ema-comment section-ke futhi ubhale sicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke msicinza nebhathini usubscribe lapho kusubscribe akubizi imali kumahhala nje ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nawe-ke le kliphu-ke awuyithokozele. Angazi ukuthi leli zwe lethu selinjani. I-IEC inomsebenzi wayo ukulungiselela ukhetho, ibisilindele ukuthi iliphi iqembu eliwinayo bese announce lokho